gutombora gute? Reka duhera aho ngaho. Icyambere CAF ifite icyo bita CAF 5 years ranking. Ni uburyo bafata imyaka 5 amakipe yitwayemo mu mikino nyafurika yaba Champions League na Confederation Cup, hanyuma abakagena urwego ikipe irimo ndetse bakanagena urwego shampiyona igihugu runaka ibamo. Reka mbyite inkangara cyangwa se level ari rwo rwego. Muri Afrika iyo amakipe yanyu yitwaye neza bagena ko ibihugu 12 bya mbere bifite shampiyona zikomeye muri Afrika, ibyo bihugu bitanga amakipe 4, 2 muri Champions League na 2 muri Confederation Cup. Ibihugu biri munsi y'umubare wa 12 ngo 13 gusubiza inyuma batanga ikipe imwe muri Champions League ndetse n'imwe muri Confederation, ni naho u Rwanda ruri. Ibyo bihugu 12 bya mbere ubu ngubu ku mugabane wa Afrika, icyambere ni Misiri izatanga amakipe 4, icya kabiri ni Maroc, icya gatatu ni Algeria, icya kane ni South Africa, icya gatanu ni Tunisia, icya gatandatu ni Tanzania, icya karindwi ni Congo Kinshasa, icya munani ni Angola, icya cyenda ni Sudani, icya 10 ni Libya, icya 11 ni Cote d'Ivoire, icya 12 ni Nigeria. Amakuru atari meza ku Rwanda nuko tutari no mu bihugu 28 bya mbere mu mpira no muri Afrika CAF ukwiriye iretinga amashampiyona kurikishwa amakipe yacu yitwara mu mikino nyafurika. Hakozwe icyitwa historical ranking kuko ubu buryo bwo kurankinga ama equipe bwatangiye 2011 bafatiye kuko amakipe yitwaraga uhereye muri 98. Uhereye muri 98 uko amakipe yitwaraga wakwibaza ngo kuki APR itatomboraga mu Barabu cyane buri gihe, ugasanga rimwe na rimwe yatomana n'amakipe muri Afrique Noire. Icyo gihe APR ufatiye kuri guhera muri 98 ni ikipe yagiye ikora neza ku mugabane wa Afrika. Ntihari system yitwa Mumatsinda ariko yakoraga neza kuko ni ikipe wasangaga ishobora kuba yeremeranya ama equipe nk'abiri ikaviramo nko muri round ya gatatu, ariko ukabona ni ikipe ikomeye. Hari n'igihe yigeze kugera muri kimwe cya kabiri cyitwaga Coupe de Vainqueur. No kuvuga ngo ni cyitwaga CAF Winners Cup, ni igikombe cyari cya gatatu uko Champions League Confederation hakaza icyo gikombe. APR icyo gihe yakuwe muri ikipe yitwa Julius Berger yo muri Nigeria itsinze 3-2 mu gitaranyo cya match zombi. APR yageze demi finale. Icyo gihe Karekezi yanatsinze ibitego 6 anaba top scorer we na Romami Jean muri iyo competition. Byari bibe bidasanzwe kuri APR. Ubwo sinakomeza n'ibyabirikana ikuramo za Zamalek ikajya gukorwamo na Africa Sport. Ibyo rero byagiye biyifasha ntitombore mu buryo bugoranye, ariko iranking ahereye 2011 niba mubyumva abanyarwandakazi APR yari yaramaze kwinjira muri politiki y'abanyarwanda. Icyo gihe rero byatangiye gutuma idashobora kwinjira mu matsinda. Bivuga ngo ya historical ranking bagendeye kuko amakipe yari yaritwaye mu myaka yabanje. Byatumye APR uko yagendaga isohoka ikavamo muri round ya mbere cyangwa ya kabiri, ukavamo muri round ya mbere cyangwa ya kabiri, ya manota yose bari barayihaye bigitangira bahera 9 bareba uko witwaye yarayoyotse arashira. Yagiye asubira inyuma arayoyoka arashira. Ubu ngubu iyo bafashe kuri historical ranking u Rwanda ni urwa 31 mu bihugu 34 byabaye ranked. Hari ibihugu bidafite n'inota bifite 0. Muri ibyo rero 32 naho turaba 31 urumva kubiragenda bikadushyira muri za nkangara zo hasi. Bivuga ngo tugiye gutombora bafata za nkangara z'ibihugu bikomeye bya mbere mu mupira. Uri kwibaza ngo kuki APR mbona yagiye mu Misiri, kuki APR mbona yagiye mu bihugu nka Tunisia, kuki mbona APR yagiye polisi yasohotse yagiye muri Algeria, kuki njya kubona nkabona polisi igiye muri Algeria. Kuki zikipe zose zijya mu bihugu bikomeye mu bya mbere 5 nuko natwe turi mu bya nyuma 5. Wibuke ko ibindi bihugu ni bihugu bino by'ibirwa bitabasha no kubona uburyo amakipe yabyo arenga round 1. Ni yandi APR itikuramo ibyo muri za Somalia, ibyo muri za Seychelles, ibyo muri za Comore, ibyo muri za Comore, ibyo muri za Ile Maurice, bya bindi bitari ranked nyine bihora bikubitwa byakiriye nabyo bibizi ko nta hantu byagera. Rero ahantu turi reka tujye rero muri criteria zo gutombora impamvu zitugora. Icyo kimaze kumvikana. Ubundi CAF itanga icyo bita amanota muri ubu buryo. Aha niho ibanga riri, ni naho abantu muri APR na Rayon mugomba kumva, mugomba gushyira ingufu. Tutararenga iki kintu ntituzajya mu matsinda, tuzabiririmba ariko ntituzabigeraho. CAF ivuga ko ikipe yitwa Champions League ihabwa amanota 6.
ikipe ibaye ya kabiri muri Champions League no kuvuga yatsindiwe kuri finale ya Champions League ihabwa amanota 5. Ikipe igeze muri kimwe cya kabiri muri Champions League yakandagiyemo ariko ikaba ari hiviramo ihabwa amanota 4. Ikipe yageze muri kimwe cya kane cya Champions League ihabwa amanota 3. Ikipe yabaye iya gatatu mu matsinda ya Champions League kuko ubwo niba qualified ngo yasohokemo uziko mu itsinda yinjiramo amakipe ane. Yego. Ibaye iya mbere n'iya kabiri nizo zisohoka mu itsinda zigakomereza kimwe cya kane uziko ya gatatu n'iya kane zitazisezererwa. Iyo yabaye iya gatatu rero icyura amanota 2 uwo mwaka. Hanyuma iyabaye ya kane muri Champions League mu itsinda bivuga ngo yagezemo icyura inota 1. Bivuga ngo kugira ngo ubone inota muri Champions League nuko ugomba gukandagira mu matsinda kugira ngo ubone inota ari kugira iri gushyira mu barankingwa ugomba gukandagira mu matsinda. Aperese ko yabiheruka inota kera niyo mpamvu nyine tombora amakipe y'ibigugu nuko nyine ntiwabonye aperi ni mu makipe 78 ngo muri Afrika ugenda ugere kuri website ya CAF 78 ya mbere ntagira ranked nta nota ifite no mpamvu batayi ranking. Bivuga ngo barankinze ayashoye kubona byibura inota ayakandagiye muri ayo matsinda kuva iyo format yaza nshya. Iyo ugiye muri Confederation Cup ikipe yatwaye Confederation Cup bayiha 5 yatsindiwe finale bayiha 4 iyageze kimwe cya kabiri kavamo bayiha 3 iyageze kimwe cya kane kavamo bayiha 2 iyabaye ya gatatu mu matsinda ya Confederation Cup bayiha inota iyabaye ya kane mu matsinda ya Confederation Cup ariko yayagezemo bayiha igice cy'inota 0.5. Noneho wakwibaza ngo Rayon Sport nukubera iki itakinnye round ya mbere mu mwaka wa 2023 muribuka cya gihe itakinnye round ya mbere ikaza kwisanga ijya gukina na Akipe muri Libya ya Akipe yaje kubasezerera. Burya impamvu rero batayishyize mu gukina round ya mbere nukuri yari ifite amanota 2. Reyo yari yarageze muri kimwe cya kane cya Confederation Cup 2018 none kuko babara imyaka 5 wibuke ko twayise CAF 5 years ranking baranking ikipe baza imyaka 5 ko yitwaye basanze 2018 Rayon Sport yari yarabonye amanota 2 igera muri kimwe cya kane cya Confederation. 2023 nibwo uwo mwaka wa 5 wagombaga kurangira nibwo wagombaga kurangira Rayon Sport basangira cyafite amanota 2 yakoreye ayahita yirenza kudakina round ya mbere bita bifasha gukina round ya kabiri. Ibyago yagize icyo gihe nuko itahise isubira mu matsinda iyi yasubiramo igakuramo Akipe igakandagira mu matsinda kiragiye n'ubu ntabwo yari gukina round 1. Ubu ngubu kuko yasohotse Confederation nabwo ntiyari gukina round 1 izayikina ubu ngubu keretse mu makipe azaza muri Confederation bigaragaye yuko yose ari hasi cyane nta yifite amanota byibura ya Rayon none bagasubira muri cya kintu cyo kureba kuri historical ranking. Ntabwo hari igihe mwese musanga nta kintu mufite bidakunze kubaho none bakareba muri historical ranking bagasanga hari ubunota 2 Rayon yigeze gukorera bakayisunika ariko ibyo ni gake cyane biba usanga bigira imyaka 5. Ibyo rero uko ibyo byose ikintu cyari gikeneye gusobanuka haba hari indi kipe yagize ko hari amakipe urugero iyo muri za Mauritania aherutse kubona ranking ishya azanu Adibu n'izindi uko zizamura amanota niko zikuta imbere muri ya myaka 5 kuko yashize ayo mahirwe nizo zitangira kuyabona wowe mu gihe utakijya mu matsinda. Ariko yabona icyo gukora gikomeye no kuvuga ngo round ya kabiri no muri round ya mbere aya makipe yo mu Rwanda ziba ziri buyarenge iyo wazamura baza kwikuramo yo respect kuri amakipe bayoroshye aho ruzingiye ni kuri round ya kabiri n'ubundi round ya kabiri nitanga amanota abango round ya kabiri uraza kwitwara gute waba wakini ya mbere waba utayikinye n'ubundi round ya kabiri ni ugomba guherera kujya muri cyo matsinda. AS Kigali isohoka twajyanye muri Komor Morone urumva gukina n'ikipe yo mu birwa hafi ya za ntuzeza mpiyonge urumva AS Kigali irasabina ibivuyemo nibwo twagiye muri za Orapa United muri Botswana nabo twarajyanye na AS Kigali gukina na Orapa United urabizi kiragiye championa ya Botswana nta nubwo yari bwagire n'akagufu batombora Orapa United barayisezerera ubango n'ubundi iyo amakipe mugiye gutombora bwa mbere mutombora yo mu birwa nyine n'ahandi hantu hatari adafite ranking icyo rero bivuze rigana ubusesenguzi bwe buratubwira ngo n'ubundi
APR na Rayon Sport mwitege gutombora amakipe y'ibigugu. aha rero niho mbwira inzira yanyu izabamo amakipe y'ibigugu. nta nzira y'ubusamo rwose. aho rero bigahita bijyana kuvuga ngo nyabona. I'm sorry ntabwo meze neza mfitemo akantu ko kurwara. hari umuyobozi uyandikiye ati naryohewe cyane ati murimo muravuga ngo Rayon Sport kandi umuyobozi akomeye pe akaba no muri APR bararyohewe cyane. Now kwizigira rero what's next niki amakipe yacu yakora muri iyo situation imeze gutyo. turabizi ko tutari ranked well bijyanye nuko tutagize performance nziza mu myaka yatambutse. Yego hari umushinga ekipe yubaka ukaba ari umushinga kwizigira ngiye kuvuga mu magambo magufi n'ingingo ya kabiri ya gatatu n'ingiye wenda twazayikora. umushinga APR irimo yagarutsemo kugura abakinnyi b'abanyarwanda bavanze n'abanyamahanga. ni umushinga abantu bagomba gusobanukirwa uko ukorwa, icyo bita projet ya ekipe, icyo bita short cyangwa long term project ya ekipe ikwiye gusobanurirwa abafana babwirwa n'ibi bintu kugira ngo bamenye igihe bizafata n'imbaraga bizasaba kugira ngo bubake ekipe ishobora gukora nk'ibyo APR yakoze 2-4. Yego cyagikuramo za Zamalek kuko nibyo ukeneye kuzakuramo ikigugu ugakandagira mu matsinda ukabona amanota azamura amanota. Now birangarura gatoya kuri ekipe uko yubakwa. nk'ubu ngubu abakinnyi baguzwe ba mbere ba Shibube n'aba bakirimo ba Mbaoma n'abandi. urebye APR bagura bari abakinnyi baguriwe amaprofile bakiniye ibihugu byabo bakinnye mu makipe asa n'afite amazina bakabagurira profile. ubundi biriya nuko abantu batazi icyo byari biri guseriva mu mupira bariya babita stepping stone players. bariya ni abakinnyi uzana bagatinyura abandi bakinnyi kumva ko mu Rwanda bashobora kujyayo. nubwo Tidebere nubwo Odibo bitakunze ariko kuba Mbaoma yari ino byari biboroheye ko abakinnyi bo muri Enugu bemera kuza muri iyo ligue kuko Mbaoma ni grand frère kuri bo. Shibubu kuza hano byafunguraga abandi bakinnyi bazi nivo ye kuba ashobora kuza hano n'abandi bo mu bindi bihugu. abo ngabo iyo baguze ubita stepping stone players baranahenda ni n'abakinnyi usinyisha igihe gito nabo kureshya abandi. Yego faze ya kabiri ni faze none yo gutangira kuzana abo bita cornerstone players. Cornerstone ni amabuye y'ifatizo agiye gutuma wubaka ekipe ikomeye. Cornerstone players ni ukuvuga ngo ni abakinnyi beza bashobora gutuma undi mukinnyi mwiza aza. ni ukuvuga ngo baravuga ngo better players bakurura better players. ariko iyo uvuye kuri better players bakurura better players ushyiramo noneho good manager kuko good manager azana best players. umutoza mwiza none byumvikane neza nuko shene igenda. umukinnyi mwiza nka Watara wakinnye muri Berkane akaba ari kuri iriya profile imeze kuriya twese tubona ko hari ubushobozi yifitemo ubona ko yidistinga. uyu mukinnyi yagiye kuba abo aza mu Rwanda agakina kitwara neza. iyo habonetse umukinnyi nimero 9 mwiza akavuga ngo nzajya nyinana n'uyu mukinnyi wo ku ruhande mwiza gutya biramworohera. iyo APR ibonye nimero 9 mwiza the coming season nimero 10 uzamupasa yishimira ko azagira imibare myiza kuko azapasa mwataka w'umuhanda. ni better players bari gukurura better players. ariko hari n'ipfundo ry'umutoza mubanze mu bicyo kintu. umutoza we ntagazana better players azana best players. ni ukuvuga ngo umutoza reka ngurugero umugabo witwa Peter Kenyama baramaje ngo uva muri Man ukaza muri Chelsea Roman Abramovich ayigura mu bakinnyi bakomeye yaguze ba Drogba bande ni investment ikomeye wakoze kurusha izindi zose. aravuga ngo investment ikomeye twakoze ni ukuzana Jose Mourinho kuko abatoza bakomeye ku mugana wa Afrika bahenze nk'abari aba Mokoena n'abandi afite ubushobozi bwo guhamagara umukinnyi ukina muri Afrika y'Epfo afite ubushobozi bwo guhamagara umukinnyi wenda bitakunze muri Algeria akamubwira ngo nije ndi Kigali Mokoena ndi Rwanda ndi mu kazi ngwino njyewe nzagushyira ku rwego rwo hejuru turi kubaka ibintu bikomeye mfite abandi bakinnyi beza bameze gutya ndakubura muri pazo yanjye ikabiruzuye. niki rero APR ikeneye kugira ngo ibyo bintu bikore? ikeneye mbere na mbere umutoza. icyambere
ni ukubanza kubaka scouting system ikomeye. Scouting system ikora iki? Ni ukuvuga ngo ni ukuzana abakinnyi bataje nk'abaje kugeragezwa, ni ukuzana abakinnyi bamaze guprova b'abahanga, utarebye numbers ahubwo ugendeye ku buryo ushaka gukina. Tugana na chairman wa APR ya Afandedeo yatubwiye ko APR ubuyobozi bwo hejuru bwamaze kubemera ko bagomba gushaka team manager. Sorry, director. Kugira mu bakuru none ajya nabafasha muri recruitment. Ngiyi igomba ko ari profile idasanzwe. Uko bene uwo ni nawe hamagara umutoza ukomeye akumva ko baje muri project ikomeye. Kuko abantu b'abahanga ntibagira ikibazo cya offre zibaho imbere.